Mislim da je ta bol za gubitkom sina koja ga je morila i naravno i nepravda koja je činjena i kojom bio vidljiv svjedok upravo ljudima, Srbima. On je čovjek koji je tražio istinu za sve, ali je vidio da ta istina nije na dohvat ruke, jer je trebala ono što se radile, razne organizacije, pa i sudski sistem, i ovaj u Bosni, i ovaj u Hrvatskoj, i međunarodni, išli zatim da ispune jedan stereotip koji je već ranije postavljen na tome da su Srbi krivci, da je legitiman ratni cilj ubiti srpskog civila ili počiniti zločin na Srbima. I tu se uklapa i ova situacija u porodici Zec. Dakle, to pokazuje nesposobnost pravosuđa jedne evropske zemlje, kako on to vole da kaže, da neko uđe u porodicu i da je pobije u stan koja nije imala nikakva vojne instrumente, nije imala ni oružje. To je jednako kao ono što se desilo i u Konjicu, gdje je porodica Golubović, profesor, njegova žena i dva sina, Petar i Pavle, izvedeni u Konjicu i ubijeni, a jedan od sinova ranjen, pokušao da nađe spasenje u policijskoj stanici koja se nalazila tu neposredno u blizini, kada se pojavio i rekao: Čiko, neki loši ljudi su ubili moga tatu i mamu i brata. Ti isti policajci su ga odveli i predali tim zločincima koji su ga dokrajčali negde uz obalu Neretve. Dakle, jedna geneza zločina, naravno, je bila jasna, i isto tako i jedna djelatnost sudova, međunarodnih i drugih, koji su sakrili takvo jedno stradanje. Dakle, u svakom slučaju neprihvatljivo. Mislim da se moramo naoružati istinom koja ide zatim da nam govori o tome da mi znamo da je to tako, da mi njih ne možemo da promijenimo, da poštujemo naše žrtve, poštujemo i tuđe žrtve, naravno, ali u svakom slučaju mislim da Republika Srpska i srpski narod je veoma ponosan i u toj nepravdi koja je činjena od strane bilo koji su mogli da dođu do istine u svakom slučaju.